ya ka kor god mi chu che kon la ye ba la di one day no ka religion daro Christianity ken Islamic chika ne di char can a man chicken can discriminate. I think it was like 3 weeks ago. And I'm go to point bad dress specifically 10 years old and a man yaka discriminate a Bible can Quran. Number 1, quote chacholi elawut. Number 2, cha wogwan can get ki kan wogwan kan wogat ikaman. To talk a point that out in you and man can consider. Number 3, chawe chukut cha dem chak chwe chak karwa de kenyam ke image de ma che chako chwe le sei chwe kag la ori alaka chwe kag la ri alaka chwe adem le nyoko nang chwe nang ni ji kag ken ev ken ni chak chwe kulo chara okay this man go ramat bije log mo bitu kude. That mean is first plan from the first place tele everyday Adam krode mi cha Adam kulo la chelo kuno re kaga che oron tete jogi shine ma bicham ne ma jo kulo neno Adam is bored therefore go ram bije log mo bitu kel gija jo kulo ben wi de sho mi ci do tet mi ci ku gwe jine bi ku yo mi ci nen du man te du gwe bi gwe de na ma ko mat ngule na ma goro na ngwa menen. While your main objective is to build that one. Michi build a talk, Michel Michi lo nen mo dong mo goro de maten na mo supplementary. Yokulo nen okay wudo ma goro ran michi ke ching mo de kude. Jua kana lo nyong nu mun ka tat ka tai je ted Adam. Jo kan ni Adam. Yen chu bun form la evo. Jo ga yawre kak. Chu ga ching ala luak. Number 3, at Adam then, just Toloban Buburanian gonna check. Tell him let Adam jabo. Cause you Adam, you if meet Kadajia, ka point you meet Kadajia. Can run yoga Dajia the man who chamegajam. Jay Chambang, Pego Yakame Chamni. Menchikodo Ben, Jabello has been punished if Jamoik Janija made up with the rip, Kate Jago bad them right. Adam a part of the problem and Adam point a jella main responsible ko jara me kon chakenyam ka jara me chakam orientation kenyam ka chu do ja cham tele michelat ka shwa ban pel shwa ban punish ni she ko mi punishment ja obu mi cham je gile du pen and che kana wur kan dia let ka a common punishment no mo but you able to get severe punishment me leni me kan that ka Adam ka jin mi chi participate ko problem chen chi jin main actor you deserve punishment. Adam je tie wai na me ko la chi ko no bicham a en chana bicham chang chi cham je cham ne ja bang kana punish therefore no more new the je cham men cha discriminate men do dien Jesus jaga dang waro tele chi mu tre dien ka wu ne kan dia men do dien nyok bi la job check de cha nyin ka dial cha ka nek kat ka men le ka men ka dial cha na ka pele check ro a kot kana shaitan chi ka collaborate ko biga job kana touch bi kana punish bi kana test kono agreement kot kana shaitan wona na bi job ko di kas me ko point me je che gwe chi chaw point be je jojin mu ko kas chinge je di gor kut kan shaitan o be job kut kas ngay je de mo kushin kel ci tok lat kan je jo chik wunu ko bok gor bunu bible man do dien ta man ka bible man quran no wa ci kan buroj ko am tu wunu tan ci kan buroj lo ko ci ru ko de bot
budunda liang bitka dodian muslim ni chaga promiso por kan ni algwami mu yen wutun branu mendang baroti virgin bi go wujek ko kwang tele mi cha promise tele men mi cha ko promise ke tele mi cha men promise ke why men hu bi kana wujek okay ke jin mi shi woyen ji gwalo sha wok ni alkel chik du kulo won men baroto ba kulo bi kulo mat bi ka men ku nyoki bu kulo tedi it's not clear to therefore you the bible cha dominate wuni mi you the take a cultural tight mititin chi gorko goralan the last one a lot kan nyak me chi kain rar ga sorman gumur me cha sorman gumur me cha wang nyaga jeben charo bi ga toy ga gwandien bi ga gadjek ko telu gunu te ka jeniri atagaten ci gwandien yamma ga kwang gwandien yo kusino kwang muninde kwang jega mo wine e wine mi tedi mi di kuino toy ga nyeko mo ko ngi ka jen jin yena ka te ga yeri am kay you are unconscious ka toji yena na how mi jin unconscious ko on toy jega ikora connect nget mi ngi du chale gwa mo di toy ka kanade kanye ga boka virgin ni no mon excursion ma la da mo ko lat ko ke la de shaitan la de shela de mo toy ran kanye ga badam no ga god chables ya dam no ga god terama ga dul kanye ga daro ala de kanye let's set up ko gwandi de part of the problem. Thank you.